ya Kenya. During the EAC parliamentary games. Kule gĩcũa-inĩ. Yes. Kũrarĩ na kĩgomano kĩa ma MPs. Yes. Gũkũ bũrũri-inĩ na kuma gĩtaro kĩa East Africa. Yes. Nĩ marekinyĩtie kũnengua misuli. Naam. Yes. Ndĩramona mũgithi-inĩ. There some I saw on the train. Yes. Nĩ gũcagũra kana nĩ gũcagũrĩrwo. Gwĩciria they wanted the experience. You know they have a new first class. By the way. Na ndiye ndike first class yo marekeria gĩtĩ kĩa mũndũ ũmwe. Ũndũ ũngĩkorwo wĩna mũtu yako rĩ. Enga bweli egi. Wĩkara kando kando. They should have at least paired. Yes. Mene cia couples. Yes. Atũrakĩona president akĩhingũra officially. Na arateng'era. Yes. Nĩ harĩ na ndigwĩciria nĩ 100 meters, half 100 meters. The 50. Reke tuge nĩ 50. Ngianye ningĩ mwana wa bũrũri. Ũgĩteng'eria mũtongoria we nawe. Mũmũhũmie. Nĩguo hometio nĩ bũrũri. Well, never mind kũrĩa umĩte nĩguo ateng'eri maumaga. By the way, and apparently the very same weekend kũrarĩ na mahinya na kũu kwao. Yes. Yes. Koguo ndũngĩmũteng'eria ningĩ mũno. Hapana. Mũtongoria ndahanyũkagio. Yes. Ateng'eragio. Na arakĩigua hau ateng'ere onake ahingũre. Yes. The notable figures there were speaker wa gũkũ Tanzania. Na arakurumana. Akinyire mbele arakurumana aragaragara. Monyaka ndaye na irinda. Kenya kuna utelezi kweli. Mimi kaanguka. Lakini sitaki niseme nilitegwa. Manake namshukuru sana Wetangula. Manake alitera Wetangula gweciria. Namshukuru sana Wetangula. Ali mwono wa president. Wetangula mwikomo hakuĩ nake. I think there was also Jeffa in the lineup. Yes. Alikuwa hapo Muthoni. Amazon Jeffa. Yeah, King. In the lineup. Yes. Wetangula he handu arathiĩte tangĩhota president. Arerwo wewe. Nini? Ũgĩteng'era atĩ ũhĩtũke mũtongoria wa bũrũri we nawe. You see, he handũ ũingĩraga. Your role is very clear. Yes. Ona ũterĩtwo na ciugo. You know, outright. Hau ndũngĩteng'erithia. Tũhĩtũke mũtongoria wa bũrũri. Ũmũtige. No ũgĩo mũgi atĩrĩ. Ikue wacha niuze cloud. Yes. Amũhĩtũke. Amũhĩtũke ta mbathi. Yes. Arĩkia thia mweterere harĩa. No, I'm going to yes. Yeah. Speak wa Tanzania ri. Unadigucia nĩ athire mita 20. I think ndona tana kinyine ta matatu manoguo. Nigiti ona na yellow. I think she was the only lady. I think no era ni madam hau. Arakurumana kidogo. Tangu nake no na red mwono wa I think on the left of the president. Yes. Onake ni Jeffa. Who is this other fellow here? They are quite there. And of course, you see, have our Rotary president Okaku tournament ya mufira. You see, there is a ceremonial penalty. Of course. Yes. I got the mufira. The mufira. Yes. I go goalkeeper how? No, Korwo very daring. Okay, money tira mufira. I got the penalty. Onyite. Kone como sokia ve. Ni urora kuria rathie ogwo mwana uri. The opposite side. Mwana uri ogi. Othie shopping. Yes. No uri. Aigito no anyite. Aigito na thangwa no mamunyitire. Como roda. Nini goalkeeper? Hata goalkeeper kazi yake nini? Yeah. Nikushika. Ana wa mwisho bado. Watagezita zitozio. Ako mnyita rogamete. Yes. Amunapiga tena. Na nyita rege. Ono na Methu. Seneta Methu. Methu akĩnyita ndatheke. Ati gũtirĩ eka. No matingĩigua hau goalkeeper inĩ. Hapana. Ngani matangĩtisha kũigua hau. Ĩyo no mwaka ũheo ga script kega wĩrwo ũngĩgiria kũnyita ũcio mũbira we. Tũkuonana.
It was like on I think there was a Beyond Zero marathon. Yes. The fourth. Marateng'eraga. Oh, hali kinya. Ono ko mukuri kinyu the bere. Hali okira. Munyite kamba. Yes. Namugererie. Na no ginya. Yes. Mutige muna nani warigia kidogo. Basi ndo. Nimeo kinyete dakika 10 hetuku. Hapana. Mutige na muna ne atiriri. Aina kyale kugu. No way. You know, I'm usually very fast. It's only that you know when you are running against the president. Well, the answer we can be a Weibo Kingi. You have to watch the president, how it's going, and slow down when you are nearing the finish line. The finish line. Yes. Because if you overtake the president, it is not good precedence. Otherwise, tungekuwa tunakimbia na kina Karuwade. Tungekuwa tumewekwa hapo na kina Karuwade, the likes of Mbadi, the likes of Sabina Chege. Ningewaonyesha vumbi. I'm a very fast runner. Ni vile sasa huwezi kimbia mbele ya inji. Hapana. You cannot outshine your boss. No way. Agi yoidi to how? Ogora shati ya fugo kai fugo igenya ndwenda funga yire. Oyo sasa wewe nini unakimbia na wewe? Hapana, situlia kwanza si. Sasa biri polisi. Siko kimbia. Biri polisi alikwenda. Niko kimbia. Sasa ngara mshapa tukasema tuende. Batige hewa ta. No way. Na. Methu kwa jangia press ups tena. Na girekia na meterere. Au ha ni gukira. Yes. Ha ne gudonga. Gudonga. Yes. Mena basenga. Yes. Tate wa epakas. Nani? Akuya. Yes. Ha ndio ngudreda. Ni gutacho katu wage. Guchomoka. Ha ni gutwaga. Wage ba mahorere. Bigiji. Akatoko ni atura thigothiye. Kumira. Ye muteng'era. Wodikaru gabi uri ukana itu. Uthoga. Birigi au. Nekumeria. Wotogorio ciore rukungu. Hendo matangi heo hau. Yes. No. Abawes. Hakuna. Tayari zoga pia. President yako re penalty kick onyite. Yes. How? No celebrate. Ayro. Kuja. Era how. Toka poebe. Adaika zina tugo kiwai. Wa Tanzania yorio. Nini kilichofanyika? Hayo nilindimka kidogo. Ishtukizwa kidogo. Unajua sasa sisi hatuna mambo mengi ya mbio. Ni mos tu. Niliangalia alafu unajua niliona nikienda pande ita mgonga rais. Ngaona nibingilike upande wa kushoto. Yes. Na kenda ina dakika 35 mitambo ni ya kameme kayo kame kukulikania. Toko